Karbi Anglong District Administration pen Pirangki Hau Karapan Sanghan Kiron. District Administration pen Dipualong Kitabak Kulat Lapen Stationery Kulat Pangputoylo. West Bengal PCM Kompanya Long Kachongda Tambang Ingkoy Karbi Risuatum Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Kithe Kitingatum pen Kirap Kachohang. Kardom Nili Karbi Prime Time Birta Thanbang Samijunaliti Mungpi Non Birta Angton pen Arjuik Tha. Karbi Anglong District Administration pen Difu Club along Jangming Koira Troxiani Pirangke Lapen Haukara Tumapan Sanghan Kirap Pajir. Abang Putina Panta COVID-19 pen Kachingrai Tek Jiapan Ingho Kachidip Api Bipakpak Lodun. Coronavirus Avor Pere Mimi Make Pen Tek Longle Hongdam Longle Hema Losidonang Jipo Porke Hotahut Pirangke Atum Jopidap Joparni COVID-19 Abirta Humrisi Hema Lokido Pronga Mekara Datapan Birta Palang Longlo Ahok Peta Pirangke Asai Kiklematum Jopidap Ani Om Kichojia Pan Anta Kisungdo Pirangke Lapen Hokaratum Kisung Gipo Porahut Karbi Anglong District Administration Pen Jangming Koira Troxiani Dibu Klapalong Bang Tom Kep Birta Ki Ap Aham Pangapan Sanghan Kirap Pajir. Deputy Commissioner Mukul Kumar Saikia Pen Pirangke Tumapan Sanghan Kiron Pangcheng si COVID-19 Aronalong Kachito Karbi Anglong Apirangke Karbi Anglong Aradapan Kurwang Tu Pajir. সকলোৱে জানে আৰু আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলে যথেষ্টখিনি আমাক জিলা প্ৰশাসনক সহায় কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এই মুহূৰ্তত যিটো কৰোনা ভাইৰাছৰ ওপৰত আমি গোটেই পৃথিৱী এটা এইটো যিটো পৰিস্থিতিত আমি সন্মুখীন হৈছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিছুমান চুকে কোণে যিবিলাক অঞ্চল আছে য'ত নেকি আমি প্ৰশাসনে গৈ পোৱা নাই কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে আপোনালোকে আমাক অৱগত কৰিবলৈ যথেষ্টখিনি সহায় কৰিছে আৰু সেই অঞ্চলবিলাকত আমাৰ যিবিলাক ভাই ভনী আছে আমাৰ যিবিলাক অন্যান্য দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোক আছে তেখেতসকলক সহায় হাত আগবঢ়াবলৈ আমি যথেষ্টখিনি সক্ষম হৈছোঁ আৰু সেইকাৰণে আই এম ভেৰি মাছ থেংকফুল টু আৱাৰ মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফৰ এক্সটেণ্ডিং দেয়াৰ হেল্প এট দিছ মমেণ্ট আৰু দাদাৰ এইখিনি সময়ত তেখেতসকলৰ ডিউটি সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতসকলৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে নিজৰ ঘৰখনত সেই ক্ষেত্ৰত সময় দিব পৰা নাছিলে আৰু এইখিনি ভাবিয়ে মই এই ষ্টেপটো ল'লোঁ যে আমাৰ যিসকল সাংবাদিক বন্ধু আছে তেখেতসকলক সামান্যতম হ'লেও আমি চাউল নিমখ দালি মিঠাতেল এইখিনি যিখিনি কৰি আমি কিছু পৰিমাণে হ'লেও এটা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেইমতে আজি এইটো Karbi Anglong District Administration Pendipurong Supialong Kido Kitab Akulat Humthom Lapen Stationery Akulat Humthom Kijor Kilanjiapan Pangpu Pontoylo Pusinili Tumalong Birtanang Pele Karbi Anglong District Administration Alamateng Jangming Koira Troxiani Pendipurong Supialong Kitab Akulat Pen Stationery Akulat Humtrok Ingpusi Jojor Chulang Pangchenglo Humtrok Akulat Angbong Ni Thom Kulat Kangpuani Pachepek Pontoy Lamtoya Teng Matri Bookstall Pawan Stall Lapen Majumder Bookstall Atum Kolat Kang Pulong Jiani Ke Urmi Durmi Lapen Thelang Ni Thom An Teron Traders Lapen Full Stationery Atum Kolat Kang Punang Jiani Lake Theman Bhomta Lapen Bhomti Ani Hello Halapo Ingho Long Max Savite Bank Kulat Hehuya Long Lutlong Le No marks no entry Pusi Kulat Bank Atheng No Along Tarpang Thek Tarpado Ihinanat Mirihing Amidu Kipiji Arada Panti Purong Supialong APDSC Temporary Cash Counter Long Trok Adim Pathik Dipurong Supialong Kito LICSI Hemlapen Assam Gramin Vikas Bank Achutaya Longta Munit Aren Arjabsar Thekpon Long Assam University Difu Campus along Commerce Than Bangkuru Dr. Ratan Burman Arta Phoke Praner Ke Plus Opir Thepen Chi Otanglo Alang li Jangming Koira Troxy Adap
Trok apor malom dipu kasai stadium adung adap kijui mate morning walk dambo mahut men aning soletsi apor pea pran dam juilo Dr. Barman non ke dobom ke difu SBI adung disi kolonialong alang li achor asupi arloso inut lapen jirpi don rapapan monduk atalo along otekang alang lipat amahang getek arong Dibrugarh sabua along ponbomlo Karbi Anglong lapen West Karbi Anglong pen bang inkoraner kep ariso West Bengal PCM company along kachong datam chiklo Johnny Andotlo sedami non corona kiso avurlang no pirtha dangki umplu pajok la song company anta inkirun klinglo Kangkir eta jok alang litum hem kachibang jia phan anta avarsai avela pensa ke claim jita athaya vedetlo la so jok kisung manghu pronglo pusi alang litum pen pachini ning koiresian lockdown ki bia hut ke alang lituma phan PCM company pensi ke chokijuna phan varsai pipon bomlo sita non lockdown ani ki pepat atum pen ke alang lituma phan company pen ke chokijun avarsai ki pipon tek tek ajok alang litum kisung chitong nang luputa alang litum pen pachini sai jok je kang chir ka chichakon e jok Karbi Anglong Autonomous Council CEM MSC atum pen ang parta hamphang asong kachari ke thek kiri to ana phanta la so kisung pen ke pejok jia phan pramjin pen kirap jia phan si alang litum pen kachuning ripado nonamat kichu jia phan dokmoka chirdharam puramika rubi sing ronghang pen si asap so kirap ke pajir pen si alang litum kichu kijuna phan warsai chilong luputa pachini Karbi Anglong lapen Assam bang ke kuli logon sampai dak bahera bang ke kuli dapat hitung cido bang ke dak West Bengal New Jalpaiguri NGP Saudangil Talani para PCM company long itu nasi laso company laso bemar penajok ke bonce joni tini tum tami bang lo delo penil tuma kerap kicu ningri mate hang magela pulo nasi jong si lanon ni sekong si nal tum tala Karbi Anglong suli pen Assam bong suli alam pen si gari motor ni celeng bulu tini tuma tadak nakang tu mate lason santini banang tu mason ti betini tu tanang sini ngreglo on sameda kiculong le pen ulo mason ni tum dakka ding rat BSPs lapet ke pinang rat itong do ni tum dak kasi laso corona bemar na joni hem ta chilile no ka damri mate chuklem long kan ko chuklem no de joni ti non mangke Karbi Anglong arat atung aphan mate khai tuliram rong ha aphan tame tum kira bechang make lo kardong Celani para la PCM company long sini tim kami claim lo bon sitame factory sitame bon check lo la pente reson tame ni tim dure chat mane dure pick an lo la peni tim han long ke conceal pen sitame gari ihum nang salon dek nang po la pente ni tim han nang tum dek nang po ni tim ladak ke dore bagge ayada kam da sudi le lo la pente ni tim claim chodam penceng lo kangcir kalang ik penceng lo nili tum penan cicak nang lo pot la sini tum han lang ke konselahin pen dari itu nang salon dek nang po la pente nili tum dadak kidu arada ka dia tum bang koi rakhone rokne do la sini nili tum ke lapu si cicak nang prong do li akhai tuliram rohang nali fansi nili tum bangke nang chuning hilo lasi nilitum aphan nang kirap dia aphan lasi nali phansi chuning hilo Mizoram alongside kachuklem dam Karbi Anglong asor lockdown ki doko ka joini non ki sung thektik lopusi ningri rinti alang litum sai kachuklem dun akompania hem pujang mi plia ni pen hem dam juye jok jopidap ki chojia phan anta ki sunglo hem Karbi Anglong ki chimang jia phan ta abang putin ar dengalong ta noja ki erta abe laso hem ki bang jia phan Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tiliram Ronghang na pen Karbi Anglong asor nang rap nang ji pusi alang litum ningri rinti nilitum ladak non ke lockdown ka pa do pon ajok nilitum dak kido ke thak kisung pen kichulong le la puson ta chitong pon lo pen nilitum a contractor labang ke alang li ke dam tang April 4 ani pen dam chu non pon ta nilitum phan thangat ta nang khobor be lasi nilitum dak ke klem tang chikloyon pi bag to lo non pon ta nilitum phan thangat tang kamha la puson ta
amat ekskasi noja lapusonan tan nitum han mananta nang men medet job nitum metang hem tidam jipusa metang rideng tangka mahaka be job tidam long le jalo tasi sar tuliram ram han CM apan nitum nang tuneng rilo metang hem nang pachide ji apan rabjin pen nang kerabji pansi halapu kuhima along jingthang lok karbiang long sorapanta hem kiwang jiapan gari nang toy nang jipusi CM tiliram rong hang la pen karbiang long aradapan aniwang towar jolang la pen ko nasi kitam jima nasi kitu jima la sonta ni tum chini ne dela nasi kaching hon karbiarak kethi kiting tum ni tum han asawe sitame hem kecewang ji awar sai nang pithek jima pusi pini ni tum jipaklang lo la pen council lahin ben kang thum asai nang pieson de ni tum choroi parji non ki nili tum ta kisung ason si dunang kok lo hem kecewang ji awar sai bistami awidet lo labang so covid-19 na kiso pen ajak lockdown do ko joini nili tum ajat ason stami non ki claim ji awar sai vedelo nasi puthot chuning ri thuoi thak lo tum do bon ko himala ke eji colony holy family school long si ni tum non do bon asi ke do bom pena jok ni tum thang awar sai vedet ajoini si pini la buson jimanang kokla la pen nang li tum ahin pen asavet pusitami ni tum pan akirap nang pajir mate kang thum asai nang pieson de choro parji non malam so porphan birta moing ton pe iksana আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Start here, right anywhere. Eastern Models, authorized dealer of Royal Enfield, Rongkila near Don Bosco School, D4 782460 Assam. Easy finance available here. For more information, kindly contact Sales Bokazan 78961 For both D4 and Bokazan, you can contact 9957 988 008 or you can mail isanmodels@gmail.com. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাৰটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihinamo piputhot birta along huangthulo Nijang Karbi Anglong Duar Amla constituency ke parlo rong ingkoi susia rong along long hong avur nang kile jok ong dung along hong kithia birta non jong kat news sayam along birta nangle Duar Amla constituency ke parlo pinangana rong along long hong avur kile jok long hong kithidun non la sovur Duar Amla Havar Borgaon Ahom Boroi Lapen Chupikilok arong along henlo kithia avur ke ong nai kusi rong arata tumpen pachini avur nang kile jok Kacupang reng along hong kithi pen jasemet pen la so sai ki claim jia phan bank pen loan ki enatum kamatha sung nang loputa long hong kacupang reng atum ningri rinti bank men je loan jo en dhok tum ge arong don clip hobaga arong soselo la se kene isainte long hong bang e avura kremen chiet la se pene loan ke enang sai de pot kachitu nei awar sai vedaran non ke late koson se la swa lun ka chitui ma la to long hong chi ada joy ni asu ki puni dhoke asu chiri dhoke asu ma chi ada ma non bang ka chitu thek thedalo sarkar pen pene akira pene ne long pani ma pu jhok tum che than ase e kene chunengri lo pheng onat pene avura krem nang lu chok se la bang so rui pheng do anta pathi lab lo ruma pi abuthak so pathi ado la si neng oi mi aro neng ke oi mi ka le na la aruma pi tumta jaga tumke asu
pipun ta do la pen asomara ciri ta do sitame la heta jog donde lo kadu ka ve doan pusitame thilap lo la pen chiota thek the an par ke chota un e mase idhok aroma pige pip nang kok lo ba pedat nang tekang kok lo la se ngke dak inglong aren ke dak nili tumalong ke veterinary ta ave doktor dowai darule hang damji pusitame la se ake so ta chini ne ko sontong ko nat pen tong ko wang lo ne la se la pusi thiweret pini ben penang an yon suri si ta apar po la bang so aruma pikiti la se ni tum neng duk lo la pen unte kerap pajir lima pusin tum ta chuneng ri la Karbi Anglong Autonomous Council M Lun Singh Teron Pirthe kaha chiata ningkan plike prapoarta kipleng mate jangmini phaing koira truck ani number 15 Mahamaya constituency arat lapen Karbi Anglong arat doana phan suri akadom kipajir Number 15 Mahamaya constituency ki Parlo polling station 31 lapen polling station 26 angkang along kido an heme jangre kido kiplang khai nim lapen party pu kiplak alam wan ve pin pen non pirthe atang pia bura ki so porahot kadu ka viarat kidu ki sung kang cirkelang it isinat pu alam matha dampen kadu ka ve ahem tu na tuma phan stami Karbi Anglong Autonomous Council em Lun Singh Teron pen sanglin kep kiron pacitang ponlo lapen kiron kapa plengun ea polling station angkang along atstami kiron jiaphan pachini ponthu sang kiron achai mek a 14 la so kiso abur pen abang pu abang phi tin sitami kachipajok mate kachiri dunjia kinang sot alam kithan padu lapen sorkar pen ikithana teng pen kachiri nang jia lam toy arona teng pen ki kroi jiaphan kachuning ri padupon Pidikarbi prime time ang kilapon sa kang ton pikla dumithak mi kurwang tu